trade, more investment opportunities, more transfer of technology, more educational opportunities, and more cultural interactions. Mengameli waseTanzania Samia Suluhu Hassan uvakashele kuleli kute uqinisa budlelwane emkhathini kwalamave lamabili. With regard to the shutdown, the police must do their job. They must not be reminded. Mapalane jikelele we ANC fikile Mbalula utihlabile letinhlelo te-EFF tekungenela khukhulela ngoqo westeleka. Kwaba kuhle phindze ngihlanganyele nawe mbukeli etindzabeni telulwimi lesiswati lestetfula bukhoma emkhulukhaya etindlini tekusakata te-SABC ye-Auckland Park eJozi. Kanti-ke ungakhohlwa letindzaba tiphindze titfolakale tinkundleni tekuchumana kanye naku-YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. SABC News itlile go tlhoma semmuso kana le entšhwa ya dikgang ka 2023. I-DTT izokuhlinzeka ngazo zonke izindaba ihora nehora en regstreeks verrigtinge vanaf die parlement in jou taal uitsaai. Indaba ze-SABC ilizwi lakho zizimele azimamkhethe. Kuboshwe basolwa labasihlanu labasolwa ngekubandzakanyeka ekubulaweni ngebantfu eKhathomeno eThekwini. Emaphoyisa esifundza saKwaZulu Natal aqinisekisile ukuthi atfole tibhamu letfaka ekhathi ema-AK-47 endzaweni yesehlakalo. Kulindzeleke ukuthi khomishana wemaphoyisa kulesifundza Jenene Nhlanhla Mkhwanazi nemphathiswa wetekuphepha kwemphakathi Sipho Hlomuka bavakashele indzawo yesigameko. Mengameli waseTanzania Samia Suluhu Hassan uvakashele kuleli kute uqinisa budlelwane emkhathini kwalamave lamabili. Hassan na Mengameli Cyril Ramaphosa bahlikihle tivumelwano tekusebenzisana. Mengameli waseTanzania Samia Hassan uvakashele tindlini tembuso Union Building sePitoli kute uqinisa budlelwane emkhathini kwalamave lamabili. Hassan na Ramaphosa bahlikihle sivumelwano sekusebenzisana naletinye. A key aspect of our bilateral cooperation is the promotion of trade and investment between our two countries. President Hassan and I will be joining the South Africa-Tanzania Business Forum, which is currently underway, which brings together business people from our two respective countries. To the people of the Republic of South Africa and the United Republic of Tanzania, this means more trade, more investment opportunities, more transfer of technology, more educational opportunities, and more cultural interactions. Ramaphosa uthi kutabane kubambisana kuletha kuthola nelitinde emaveni lahlaselwe ngamacembe amavukela mboso netiphekula likhone. Ubonga nemsebenzi lomuhle lowendiwa eTanzania ngesikhathi la kuleli isabuswa nguhulumende welibandlululo. South Africa counts the United Republic of Tanzania as amongst our dearest and most cherished friends. The support that Tanzania gave us in our struggle for freedom is unparalleled. Mengameli waseTanzania uthi kuyamjabulisa kuva ukuthi iNingizimu Afrika itawucala tinhlelo tekufundisa lulwimi lweSwahili etikoleni takuleli. Kanti Ramaphosa uyicekile i-EFF ngetinhlelo tayo tekungenela kucwelela ngoqo wesiteleka ngemsombuluko. Ngingivuselele lobisi etindzabeni te-SABC eJozi. Tindvuna tahulumende tigceke tinhlelo te-EFF tekuvala kusebenta kwalelive lekuhlose ukuthi kube khona ngemsombuluko. Indvuna ehhovisini lamengameli Khumbudzo Ntabeni ithi i-EFF ihlele ukukhipha mengameli esihlalweni sakhe ngekungalandzeli umthetho wentsando yeluningi. Indvuna yemaphoyisa bheka icele ithi emaphoyisa atawube acaphe lesimo tingalo tonke telive ngeliso lelisweti.
Tindvuna tamengameli seRamaphosa nalabo bukade kuphepha netekuvikela banetinhlelo letibekiwe kuvikela takhamuti takuleli kulomshuco we-EFF lohlose kumisa nsika usebenza kwalelive. Umbutho watekuvikela nawo uma ngemuva ukuvikela sibhicongo nekubulawa kwetakhiwo encane lokungahle kwendeke. Indvuna ehhovisini lamengameli Khumbuzo Ntshabeni ixwayise bantfu labatawuphula impahla noma bahlukumede emalungelo etakhamuti takuleli kutsi batawubukana nesandla semtsetfo. The only demand, which is the basis for this protest action, is the plan to remove President Ramaphosa from office through unconstitutional means. What we want to inform all is that regime change through unconstitutional means will not be tolerated and it will not happen in South Africa. Indvuna yemaphoyisa bheka icele ethi emaphoyisa atawuphuma ngebuningi kuto tonke tingalo talelive kutawuvikela takhamuti osomabhizinisi netivakashi. Ungusa tonke takhamuti takuleli kutsi tingesabi tichubeke nemisebenzi yato yemihla. Want to assure everyone in the country that the 20th of March will be a normal business day. We want to reiterate to our international community that, contrary to the pronouncement by those advocating for any disruption, all ports of entry, land, sea and air will be operational. Measures have been put in place to ensure that everyone who wants to go to work, travel for leisure and conduct business on this day does so in a safe and secure environment. There will be high police visibility. I-EFF ithi itawuvala kusebenza kulelive kepha tinhlelo tayo kubonakala kwangathi angeke tiphumelele njengoba somabhizinisi bavakalise kungesekeli lenhlangano. Mapalane jikelele we-ANC fikile Mbalula utihlabile letinhlelo te-EFF tekungenela kukhulela ngoqo westeleka ngemsombuluko lesatiwa nge-national shutdown. Mbalula uthi kumisa leli venzi kutawukhahlameta emabhizinisi levela satama kutibutsa kulandzela imithelela eligciwane i-COVID-19. Lo mapalane bekakhuluma eMamelodi lapho bekwethula khona umshuco we-ANC ibuyathwane People's March. Kanzi uthi uma kwake kwaba njene kucekelwa phasi kwemphahla nemabhizinisi nobe kulahleke timphilo, i-EFF itatiphendvulela. With regard to the shutdown, the police must do their job. They must not be reminded to do their job. Rule of law must be respected in this country. And our people must be vigilant to people who are going to come to them but simply impoverish them in the name of fighting against poverty. Leli qembu lincuse ukuthi kude nje lokutawuhamba ngemsombuluko. Kanzike kuthubekela embili ngalo khukhulela ngoqo wemshuco lohlelwe i-EFF sinemhleli wetindzaba tepolitiki ku-SABC Mzwandile Mbeje. Sikubingelele Mbeje, sikwamukele tindzaba tesiSwati la ku-SABC 1. Sibingelele nababukeli. Mbeje, yini lesingayilindzela ngemsombuluko kulomshuco lohlelwe i-EFF? Ngokusho kwabo ke abavumanga ukusho ukuthi yini abazoyenza ngaphandle kokuthi bazoqinisekisa ukuthi akunyakazi lutho ngomsombuluko. Kusho ukuthini lokho na? Kusho ukuthi ke mhlambe kungenzeka ukuthi bazoya endaweni ezithize uyazi phela ukuhamba o freeway into ezibalekile futhi sebekhulumele ngisho nabantu bosomatekisi njalo njalo. Ngicabanga ukuthi kuzoba indawo okuthiwa strategic, indawo lezi ezibalekile. Enye indawo engicabanga ukuthi bazoya kuyo union buildings. Uzokhumbula phela ukuthi ke bashilo bathi lokhu khulela ngoqo wabo ngomsombuluko ukabili. Oqala ukuthi bafuna ukubuye ugesi, okwesibili bafuna umongameli esule esikhundleni. Ngiyacabanga ukuthi ke mhlambe ukusho lokho bazokusho cishe bayohamba bayomtshela khona ePitoli la ahlala khona njengomongameli. Kodwa ke ekakhulela ngoqo ngoba sithe izolo mangabe sizama ukufaka imibuzo ukuthi ke ikuphi la bazoya khona bathi cha ngeke besho
noma ngabe kuphi ngoba lento iphatha izwe jikelele. Lo mbhikisho ubonakala kwangazuthi uphikiswa dinhlaka letinyenti lekufaka ekhansi licembu le-DA nahulumende wakuleli nabo somatekisi. Ngabe mhlambe utaba impumelelo ngokubuka kwakho? Uzokhumbula phela ukuthi uhulumeni ngeke vele uhambisane nokuthi impilo yabantu ime ngoba umsebenzi kahulumeni ukuthi vele impilo yabantu iqhubeke. Amaqembu ke anjengo DA nawo anemfuno zawo nawo angacabanga ukuthi ke ayafisa. Kodwa ke ngendlela ngokubona kwami lo mbhikisho uhlelwe ngesikhathi lapho kune weekend ende. Ngiyacabanga ukuthi abantu abaningi bazosebenzisa leli thuba kunalo impela ithuba lokuthi kubonakale ukuthi mhlambe kungabi nayo into eningi ezokwenzeka ngoba phela ngomsombuluko into njengezikole izobe ingekho. Into ebalekile okuzomela ukuthi sibheke sizobheka ukuthi ngabe izithuthi bantu njengamatekisi azobe ehamba na, ngabe o freeway la uhamba khona imoto kuzobe ehamba na, yini ezokwenza union buildings, iJSE esentini khona kuzobe kwenzeka kanjani, iport eThekwini kumbe nase Cape Town. Sobheka lezo ndawo ezumnotho ukuthi yini ezokwenzeka. Uzokhumbula ukuthi enye into ababeyishilo babethe ama truck ikakhulukazi la eRichards Bay abafune lutho ukuthi bawabone emgwaqeni. Mbeje emengameli Cyril Ramaphosa uphambene nalombhikisho. Ngabe ukuthini kuphawula kwakho ngalokho? Umongameli ngeke phela kube uyena uthi uhambiselana nombhikisho ngoba phela lokho kuyophambana nento ayimele. Uma umongameli awuyena umongameli weqembu, umongameli wesizwe, isizwe kumele siqhubeke sisebenza ngendlela ejwayelekile. Uma kukhona abantu abafuna ukuphazamisa kuumsebenzi wakhe ukuthi ke ekuphikise lokho. Yingakho ke bethe ezokuphepha zizophuma ziqinisekisa ukuthi abangafuna ukubhikisha nabafuna ukuya emsebenzini abavinjelwe. Ngikubuka kwakho Mbeshe, ungaba nawo yini umthelela lomubi lombhikisho nangabe nje kuyendeka ukuthi vele uyaba khona? Kuye ngokuthi mhlambe uba nodlame noma awube nadlame, kodwa ngokuzwa kwethu bathela umbhikisho ozoba nokuthula. Makuthi ke umbhikisho ozoba nokuthula angicabanga ukuthi kuzoba nento embi lapho ngoba phela uma ukuthi umbhikisho ozoba nokuthula wonke umuntu uzovunyelwa ukuthi enze into zakhe. Kodwa ke la okuya kube khona abantu abaningi kuvame ukuthi abantu bevele bethathwe nje imoya ongayazi ukuthi qhamuka kuphi, uthola ukuthi sekugcina sekwenzeka izinto ke engadingekile. Kodwa ngokusho kwabagqugquzeli balombiko balombhikisho bathe uzoba ngokuthula. Nakuba beshilo ukuthi ngeke beqinisekise ukuthi kuyokwenzekani kuloyo ophambana nayo. Etikhalo te-EFF tiyaphatheka Mbeje lokufaka ekhathi lokucinywa kwagesi ngenhloso yokumonga. Kepha ke ucabanga ukuthi benda ngendlela lefanele yini ngalombhikisho uma bangenela lokho kulela ngoqo? Uzokhumbula ukuthi eNingizimu Afrika uvumelekile ukuthi ubhikishe, ilungelo labo lelo livikelwe umthetho sisekelo. Ayikho into ebavimba ukuthi uma kukhona into ebahlukumezayo bengene estradini bebhikishe. Bavumelekile lento abayenzayo banalo ilungelo lokuyenza. Into ebalekile ukuthi uma ngabe beyenza bengaphazamisa ilungelo labanye kodwa bona umthetho uyabavumela. Uthini umbono wakho? Ngabe mhlambe bantu bakuleli vele eNingizimu Afrika batimisele yini kungenela lokhu kulela ngoqo wesiteleka se-EFF? Uma uzobheka mhlambe lapha ke einkundleni zokuxhumana uyabona ukuthi abantu behlukene phakathi. Kukhona laba bathi yithuba leli lokuthi bekhombise ngempela ukusekela lombhikisho, kodwa kukhona laba bathi vele sidonsa kanzima, asidinga umuntu ozophinde futhi ke ethi ke asihlukane nosuku olulodwa lapho singesihole khona. Kusho ukuthi ke umbono kumbe imphumela ecacile ezoveza ukuthi abantu bebehambisana noma bengahambisana ingomsombuluko ngesikhathi sekwenzeka. Asibonga kakhulu Mbeje isikhathi sakho. Sibonga kakhulu. Umzwandile Mbeje umhlatiwe Tindzaba tepolitiki ku SABC lobekanza sihlatiela kabandi ngalombhikisho we-EFF lekulindeleke ukuthi ube khona ngemsombuluko. Kanti ke i-EFF ithi ibamba ukukhulela ngoqo wesiteleka ngemsombuluko. Bekungumzwandile Mbeje etindlini tekusakata te-SABC. Ngijama na EFF vele mina nekungomoshwa impahla ngichagalwe peacefully. Ayikho nje le ndaba yemashango umsombuluko. Mina nje ngiyaya emsebenzini. Umalema kahlehle uthi yena uzosusa umongameli esikhundleni wayebekwe uye yini. I-EFF njengoba imasha into ethi ayifana naleya eyayimashwa amaqembu ezepoti afana no-DA bethu uzuma kahle esikhundleni. Uyamangaza ukuthi why manje bengayeseki lento.
Vele ke South Africa mokuthi ukhona ufuna ukuthi kwenzeke into esizayihteleka okubuhlungu kakhulu laba abahluphekayo abazohlupheka kakhulu uma ukuthi awuvukanga umsombuluko wangayo emsebenzini awuzukhona so lento esenzele umali yami angicabanga ukuthi izoba isolution enkingeni esinayo South Africa. Ithina esiwumphakathi esivalelwa ugesi, ithina esiwumphakathi esilahlekelwa amathuba emsebenzi ngenxa ye-load shedding, ithina esiwumphakathi esikhushukelwa intengo yokuthenga ukudla lapha ey'tolo. Manje kufanele masiweseke ngoba kuyacaca ukuthi uhulumeni ka-ANC awunandaba nathi. Lona ngumbono wembukeli i-SABC ngeke yetfeswe ukuthi iphendulela ngawo. Kuletinye nasibuya etitolo, Gloria Bosman lobekatiwa ngekuba ngumcambi wemhlabeleli we-jazz utawufihlwa ngelisomvo. Ubukele Tindzaba telulwimi lesiswati la ku SABC 1 sikwemukele mbukele esigabeni sesibili ukhethe kahle. Gloria Bosman lobekatiwa ngekuba ngumcambi nemhlabeleli we-jazz utawufihlwa ngelisonto. Kulinzeleke ukuthi kube nenkonzo yesikhumbuzo ngalwesihlanu. Bosman lobekana iminyaka linge-50 ubudala wedlule emhlabeni ngalwesibili ngemuva kwekugula kwesikhashana. Indvuna yetemidlalo nebuciko nemasiko Zizi kodwa ivakashele lo mndeni njengoba achubeka nekungena emavi indvudvudo. Usuke ekubeni ngumhlabeleli waseSoweto lapho bekahlabela khona kusuka esontweni kuya etindzaweni temibukiso ekutijabulisa wagcina asahlabela etiteji tasemaveni aphesheya. Kuhlabela kwakhe kwente kwabalula kuye ukuthi akhone ukutibandzakanya kute-jazz kanye nakuletinye tinhlobo temculo. I-album yakhe yokuqala nakuqala umnyaka wa 2020 lenesihloko lesithi Tranquility yamtholela indondo ehlangothini libaculi labasanza kufika kanti i-album yesibili latikhicitela yona lithi The Messy Faces of Gloria wathola imiklomelo eminengi ngayo. We have indeed lost a pioneer. We've lost a global icon. We've lost someone who believed in the eradication of femicide. We've lost someone who believed strongly in women and young children, and that's why this young little girl is standing right next to me. You know, she was so prominent in making sure that there is enough music education in schools and, you know, enough education that's going around to teach people how to be themselves in the creative industry. Earlier this morning I was listening to some of the interviews I've done with her, and sad as I was, but I had a perpetual smile on my face, you know, just listening to her because that's what she brought, you know, to the world. Liphimbo lakhe kanye netingoma takhe tiholele ekutheni asebenzisane nalabanye bahlabeleli. We'll miss that voice that always lifted up the spirit of the nation. But I'm sure as we listen to many of her renditions, Amakwati and others will be able to lift up the spirit of the nation. Sincere condolences to the family, to the industry as a whole, Botivusilo and many others who are here. Empilweni yakhe ushiyelene inkundla nebahlabeleli labafana nabo Hugh Masekela, Jonas Gwangwa kanye naSibongile Khumalo kulabanye. Nasivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Libito lami ngimfutshune kati ngendahlelo yasambe drive show kusukela ngomsombuluko ke lesihlanu 3 to 5 kuligwala FM. Njengoba nathi ke ukuthi sesivele siphumile ku analog singena ke ku digital. Ungasalele emuva nawe. iSABC nendlela lesha yekubukela iTV ngeDTT. Ditfolele aerial yakho noma utitfolele ke iset top box yeTV yakho. Nawe utoda nasa ngetindzaba lotatitfola ngelulwimi lakho. Lishonile mbukeli. Indvuna yemaphoyisa bhekicele uqinisekisiwe ukuthi lilanga langemsombuluko kutawalanga leletayelekile njengamalanga onke kanzi nemabhizinisi nawo atawuvula ngalokutayelekile. Uvele nkantolo lomsolwa loneminyaka lengemashumi 38 vele ithwala
Lobukele neliqalele kubulela imvombi yakhe wabese ucosha isithumbu sayo esikhwameni eBarberton kulesifundza seMpumalanga. Kanti-ke Tindzaba telulumi lesiSwati tabe khona kusasa endzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako. Ungakhohlwa kufaka i-aerial ku-Smart TV yakho ubukele Tindzaba ngelulwimi lwakho ku-DTT. Nisale kahle. Ngalesine sambangene mukela kunasi simo selitulu babukele emakhaya sanibonana sibuka imvula nemoya siyabona ukuthi sebonakala ngathi nemathuba lamahle emvula labonakala kuyofika khona enhlane live kanti la eLgwini lapha eMpumalanga Kapa kagcina seyafika khona ku 60% umoya ugijima ufika khona ku 10 km ngeli hour kanti nasibukela ngeni lakusasa siyabona ukuthi lawo mathuba emvula silo abile silenjalo ikakhulu la eMpumalanga Kapa bakhona bukhala ngagcina seyafika khona ku 60% lekintinza wafika ku 30% kanti kubonakala ngathi kunenkhungu lenyuka khona yofika khona lapha enhlane live ngagcina khona letinye tinzawo ibona yabonakala kunedinkhungu letinye tinzawo kanti xese sibuya khona South African Weather Service bonakala umoya lomatima lobonakala ko la eningizimu elive enzaweni lapha eCebe Gababule emakhaya sicaphele ke yodwa indzawo kanti sexese lesinye kubonakala ukuthi nikushisa lokukhulu kubonakala ko lapha esifundeni sefu lesikhulu lekushokona ukuthi letinye tinzawo kubongahle kube nekubhebhethayo kwemliko emadlelweni kanti singena kona kufuthomela kwelive la eGauteng eJohannesburg itawucala khona lapha ku14 inyukele ku26 Vereeniging hlethi kukhona lapha ku27 kanti iPitoli icala ku15 inyukele khona lapha ku29 kanti ke sinyukela khona lapha esifundeni salapha eLimpopo Musina uhlethi khona lapha ku31 pholo kancela ku59 ku28 Mokopane hlethi ku29 Belabele icala ku15 inyukele khona lapha ku30 sehlela indansi esifundeni salapha eMpumalanga lapha enzaweni lapha isikhukuze leshisa hlethi khona lapha ku30 Mbombe icala ku18 inyukele ku27 liphori lekhilolane icala ku10 inyukele lapha ku28 kanti eMelo hlethi khona ku24 babukela emakhaya zingena khona lapha eKwaZulu Natal eThekwini hlethi khona ku28 Richards Bay icala ku21 inyukele ku29 Kroxton hlethi ku27 kanti lapha eFryhead hlethi khona ku29 lapha enzaweni lapha eMpumalanga Kapa eMthatha hlethi khona ku29 kuMancala ku15 inyukele ku30 Credo hlethi khona ku35 kanti Wilomo ihlethi khona ku27 singena khona lapha eNtshonalanga Kapa labavakasheli lapha eCape Town ihlethi khona ku24 lipholile kanti uWorcester icala ku18 inyukele ku24 Hlenilem nayo uhlethi khona ku28 singena khona esifundeni sefu lesikhulu nato tonke lapha enzaweni lapha eAppington icala khona ku22 inyukele khona ku38 Kurumane icala ku16 inyukele ku32 kanti ke iKimberley hlethi khona ku37 singena khona lapha eFree State kaFrankfurt hlethi khona ku 28 kanti ke iPortaville icala ku15 inyukele khona ku29 esifundeni sefu segcina ubukela emakhaya lapha eNorthwest Mahikeng uhlethi khona lapha ku30 kanti iFryburg icala ku17 inyukele khona ku32 ngathi ngilobole ngeniphathelana ubuka lokuhle etinhlelweni lanzelako nisalene kahle.